Siyak ni Manong June, Siyak met ni Ama, Dakang 84 decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? Kultura tayo, Literatura nga Ilocano, kawain sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDG, amang liliwaken at pagkatawa. Mangkumpleto di Domingo, bayat di panagin inanayo, kabayaan nagtipinatik, kay nga Ilocano. Siyak ni Manong June, siyak met ni Ama, Dakang 84 decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba with your Manong June Seriales. yan ka na kanyo dyan, Mark Pastor. Para kita lunga oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet, kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit, kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, papaenti sonata niya yat. yan biyag. Dito ilang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsampit. Arubada kami, ada kami, manan nga FDG, amang liliwaken at pagkatawa. Mangkumpleto di Domingo, bayat di panagin inanayo, kabayaan nagtipinatik, kay nga Ilocano. Okay, naibag ka pong kataw tayo aming karo ba? It's another Sunday with the 4-decade duo. Of course, ano to tayo? February 24. Ayan, 24 di mabilang. Kito nagbiti Aldo nga talaga. Kaano lang, iti sinelebrate tayo iti Valentine's Day. Effects na kapsa to eh. At ang microphone mo, akit medyo i-fix ang basit. Mic test. Adi, garawin mo dyan. Yeah, in that. There's nothing wrong with that. Here, Yeah, ay nakapsot. yeah. Nakapsot gaya mga, di ko alam, volume na. Yan, okay na. Okay na? When okay nga karo ba kadto kami tila so dito nga oras nga namnamsek iti sunatan ni Iyat kan biag dito ilangan po kasamitan nga estasyon 97.7 Sweet Radio. Santiago City, Nagsam 8. And belated happy birthday once again to my Yes. beloved wife. Auntie She Juby. nag-celebrate iti kalman ako. Very simple and yet meaningful and More shopping. ayan, hindi kami iti naidumdum mga selebrasyon, di ba? At alam mo man pa dito yung kundaway ako nga pagyamanan ng iti sponsors, iti FDD of course. We have board member Fred V. Alili and Sangguniang Panalawigan. Arco Meris. As well as our beloved Mayor iti Ramon Isabela Apo ni Honorable Mayor Jesus D. Ladaran. and of course F1. Agadilaang po, agadilaang pala. And ni ko pa ngay. Hampay mo nag-confirm, di mo nagsubsublin. Ni Kuya nga kwa. One. Taga Alicia. Apo, Diyos ko, ikisim ko lang nga rudan. Sumana o ka pala. Anyway, itatama po iti may katlo at awen awanin din di mother ko. Isang nasapa kami nga napansadya Camposan to visit her. And of course, we do miss her so much. And wherever she is, alam ko nga, mo ko na po nga naragsak iso na takadwanan ni father ko. Pinanawan na kami in. And ako makapasero sa Duma knowing that they are happy without us. Kasi ko maana. At ang amin kansyon na kasi I'm jealous. Because you're happy without me, kunana. Pero, natin mabalinan tayo. Naki-join dan kini Apo. Di ka di balog? What? Are you happy without her? Yeah. At kasi nga medyo nasakit mo data kwam. Natakamanan. Nirogyanan man. Anyway, nagadabo iti greetings nga dago sen nga Permi kasagbayan iti iti kasta busatan tama na iti sunatang dot-dot-lag. Uy, no damdam mapasita. Sige, basa garod. Hello, ating June kina JM, kuna nanti Aida Pasco Clinton, dito Yes. Facebook Live. Pabati po mga Francia sa Madela Quirino.
Ganon din nga siguro tayo ang Rodota family sa Bayumbong Nueva Vizcaya from Jemima, Francia. And of course, dito text natin, ang pangalaw mo kuya, June, kaulao man amin nga taga-Oscaris, Ramon Isabela, nang nangro na kinabuhat ko nga cherry an, kaya nato'y duwa, nga putot ko, David kin Isa, madama kami dungdungag, pahikan tayo mo dajay, baby kininening agyaman ako na. Talagang favorite na ni Sir nga Siegfried ay. One, no, balbalin ka, kumubalin ka, handa iwasak ta makapiright nga ro, dati nangirehistro ako, ang copyright claim. Dadya lang. Well, najitin narigat no rehistrado ti kantan, no kinantamon ka dati kaya claim nan. Sa bali lang talaga no rehistrado ha. Yes, very good on our part. Ajay, ta siyempre ori si asino nga mga ploti kantata matiliw. One. Kat kuya na yung pangalda kuya, binabati ko hipag ko dyan sa Luna Santiago, hipag kong maganda si Luz Pascual, pati mga kapatid ko dyan sa Luna Family. Family Pascual ko na nagaya. Hello, kung naman ni Sonia, Biyernes dito yung Facebook Live. Hi Karuba, happy Sunday po from Sinday sa Dural. Nabarangal daw kanya yung adua kamsat, talagang nagbara jirwaran. Perme, from John Mark Dalig Con. Tinagan. Hello, Auntie Charity, she's watching. She's watching, ayan. And our condolences, Jinti Pimanong Uncle na ya. And of course, good afternoon to Kabsat, Manang Edna and Manong Elmer Bosque of Evo Beach. Evo Beach. Ayan. And thank you so much din nag-sponsor ako iti barbarong camera. Wow. As you can see, we are seen talaga mga nalalawag. Nagpo daw mga permit ng nepe. Pro pa lang. Ayan, thank you so much. Susi asino ka man, o akin wallet ka man, nagruwa. Thank you so much. And of course, at naman nag-sponsor iti Friday. Yeah. Because nakatumar iso na ti coffee, something medicinal coffee nga nang pa isbo kanya na di batuna. Nagdakkel di ba to? And when maragsakan na iso na ta nakaiwas iso na kadagit iti operation dakkel siyempre di pa nakabutsak pa iti buksit na and everything. Naisbo na. Gusto nga kunan agyaman ako na. Sa bagay datin nga generous dati kapsa tayo ibaga mga aqua-barbecue ka man kun aqua-barbecue. Yan, so congratulations and thank you so much Kenka. Yes. Kabsat Ruby Avila of Nagpakalan Ramon Isabela when General Service Office iti LGU Ramon together with Larry. Good afternoon kada kayo nga duwa. More blessings kanya yung agasawa. Can more colors of lugan. Wow. Dapat parang nga lugan dapat iti orange. College orange. Ngam taluda mo tinga the orange na nga kasjay nga pick up di munisipyo. We have Kabsat Jingaliom. Kini LDRRM to puro orange nga talaga. I wonder if it's the color of the year ako nada. Pero yung dalawa magkaparehas. Hilux. Yung sa isa medyo mas light siya kasi yung tawag daw sa color na is Savannah orange. Savannah. Yeah. Savannah. Ayan. Okay nga Rod, itid min apo iti damo nga gaputa nag-sponsor ni Kabsat Ruby. Ipadawat naman tayo first 300 pesos na. Wow. Yan, no, mapugtuan nyo apo iti paulo na da ito yung sonata. Inaramid ko lang tatay bigat, so naturally haan nga Maulawak Mildred. To the tune of Maulawak Mildred ngem sa bali. Ayan nato ti umadaning dagita lang ini. Sa lisal iti politiko apo dito aglawlaw tayo. So lalaingan nyo tagdingag. No mapugtuan nyo, bagay yun tayo 300 pesos. Courtesy of our kasla na opera. Tanairwar na tayo pato iti kidney na. Kabsat Ruby. Dating ordin na po. Kahit sabay lo kuma, tama amiris tayo, iti kay papanan na dating kasunata. Nagmayat, din kanyo. Kanta lang dati, apo And first time yung kansunan, of course, live. Tayo yan. With your name, age, address, and the title of the song. Yes, untitled pala dating nga song. I-send that over 091507136686. Tayo yan na po, tidat-datlag, kasunata. At maulaw, maalilaw, matalimudaw, gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon, panunot kendayaw, butante kada politiko, aminda agpinpin na liiuto, 5 gasot ken sa ngaribo, kasukat ti masakbayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon,
Adda agdrama nga awan kwartana, adamit kay nakarot pangas na. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na. Angem iramanda kami latta, into nagiwaras kay ti kwarta. Wow! Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Inton agbutosak maulawak na ulawak tukunak. Sa baling to anaganin ti goso-gosa. Maya. Anya nga ta, ti paulo na dito ay kaago ba? 300 pesos. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Inton agbutosak maulawak na ulawak tukunak. Sa baling tuwa na ganin ti gususak. Kasinungat at maulaw, maaliliw matalimo daw. Gapot eleksyon adot mapukaw, disposisyon panunot kendayaw. Botante kada politiko, aminda agpinpin naliiuto. 5 gasot ken sa ngaribo, kasukat ti masakbayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumaduma tay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adamit tay nakarot pangas na. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag para mi jingle na. Angem iramanda kami latta, inton agiwaras kay ti kwarta. Angem iramanda kami latta, inton agiwaras kay ti kwarta. Alam, kitaan tayo man. Barbarwata yan. Yes. Ket amo yung matena po. Adati moral lesson na basit data ta. At the end of the song ko na isurat ko lang tama dyan kayat ko. Ore no, ikandak ti kwarta. Nagmaya nga talaga. Mataya nga. Ami recent one, medyo napudot. And dagito ya po tibi mugto. Kitang taman doon nakaalan. Adoda actually. This is untitled ni Kunada Pai. Apo nagado. Maulawak na awan ti kwartak and then election. And maulawak election, kwarta, politiko, election, tunggal election, kunada politiko, election. Awan pa'y apo tinakaala. Maulawak na awan kwartak from Marietta. Catherine Pastor is maulawak awan kwartak. Maulawak, punog maulawak. Maulawak na awan kwartak. Awan pa'y nakaala po. Sa inikak iti paulo na dayta. Ngay idumduma. Idumduma nga paulo. Awan, puro maulawan. Sika, iriki sa imang balong. Okay, for the meantime. Kasi mo, puro kasyay. Puro kasi kita. Yeah, hangko nga ikanti pa ulo nga medyo nalaka. Something like a little bit confusing, the twist na. 5 gasot kung na matakabsak. At dapat isang aribo kung nagtatay. Kwarta, kung natay, maulawak na wanti kukwak. Eleksyon. And belated happy birthday to my sister Regina. Kaya po ni adi ko nga Annabel Gayam, nag-request din minsan hanta na kansyon iti request natin taga-pulot ko na. Sige, tama. Kuna na dito iya kansyon, kasta tunggal eleksyon na dumaduma tayo apaksyon, adda agdrama nga awan kwartan, adda mo tayo nakarot pangas na. Nuda kami, ayos kam latta ko na, etc. Ay maulawak na awan tikukwak, agpatpat nagagurayak alin kadi ikanda kwarta. Nton agbotosak, maulawak tikunak, sa balin to, anaganen, tigusugusak. Kita nga rot, ako iti mabalin nyo nga pagadawan iti sungbat yo. Apo, pagadawan. Kasla sidaon lang kaya. Ayan, awan lata tinakaala. So, awan garaw. Kita ang nalaing
Kwarta. Kwarta ba dito yan? Galad ti election by Catherine is also wrong. Okay, so damdama sublihan ng tayo apo deta. Ket for the meantime bumasa ka manen kadigiti kapag kayam tayo nga madamang agbubuya iti Facebook Live. Wan? I'm sure makaiada ta nalawagan iti rupa ta dito, di ba? Thank you so much. Apo nangina dito webcam mi ang napintas mat iti banag na. Okay. Hello mga idol watching from Kuwait, from Nelia Villanueva. Hello to Kuya Joseph Agtarap, Auntie Elvie Valdubino. Hello Karuba, kung ni kumarim nga Ma'am Inocencia Cabote Marcelo. Wow, good afternoon, kumare. I hope you're doing fine. Dito eskwelahan, awanti sakit ti ulom. And hello. Hello to Christopher Castillo. Yes. Judith Baltasar. Family Pasko po ng Sagana, kamusta po? Jirichi Pascua. Hello, watching from Santa Maria, California, from your ninang, Ma'am Tessie Golyaba. Wow, hello ninang. Good afternoon. Manipod dito po Sweet Radio. Hello to Ate Marites Marquez. Watching from Wyoming, USA, from Marilyn Yadaw Covolo. From Annalyn Padilla, hello Karuba, pa-shout out po watching from Singapore. Pa-shout out my idol kadagiti kakadwa nga aglako natang ditoy Urdaneta, Pangasinan. Wow. From Raul Elias. And of course, good afternoon na po yung tinag-sponsor iti Game Day Tatay and they're listening. I hope narugyan nyo Tatay, niragyan iti datatlag nga sunatan to Miss Rubilin. Yan, kat adati caller tayo. Oy, plus from US. Yan. Can I hello? Kine-request naman, no? When mabaliran manarimaan iti programa mi kabsat ayan from at dumdumi kay kaditi amok handa dumdumi ti Facebook dito kita YouTube ti pagdingding ganda Okay. Yeah, okay. Kinendo naman, no? This is from Honolulu, Hawaii. Of course, please feel free. Okay, I'm gonna dedicate the song of Maulawak sa Mildred from Leonin family, Olive family, Passion family, from Blandina, Ulep, Leonin, in Honolulu, Hawaii. Okay, we will do that. Thank you so much, Kabsat, for calling. Thank you, Mano. Yes, all the way from... I love your song. Okay, thank you. All the way from Honolulu, Hawaii. So that's it. And you can reach us apo kadagiti personal cell phone me no amuyo, so you can also do your greetings diba? Across the miles from abroad to the Philippines. Kata ano pa yan dagito yung apimugto kita ma awampay. So kuya gusugusak kung wala. Karuba tay bulan man damdama thank you classmate from your classmate Sir Amando Lulokisen. Of course. Ket no nangag nila kumatatay DJ papapugtuan ta kat amangan adati idea na data. Okay. Hello kapamilya sa Simimbaan, Rojas, Isabella from Marilyn Covolo. Happy Fiesta Dita Bliss Karuba from Sinday sa Dural. Okay, Arod. Itultuloy dito sumala Karuba. Nagmayat ti ubrat nukastoy nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayamat tangamin nagpagpagalisak. Wow. Paturay kong aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kagangganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaon daw talaga sabon nagpay daytoy agong dagitoy kikit inak iduron-doron. Wow. Sabon nagpay daytoy kibong sabay kirkir pusig ken pusong sabon nagpay tuy baro kong sabay selang sakto itumudum nagganas tiyadigos agay ayam iti sabon aglalong no iyaradong
ipababa, ipangauto. O sabon, nagmayat ka. O sabon, makapabang arka. O sabon, makapangiit ka. O sabon, kaay-ayo ka. Nagmayat ti uubrak, no kastoy nga agdi gusak. Tay sabon ti pagay-ayamak, tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sabon na kagangganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenlig kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusiken pusong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto itumudong. Nagganas, tiyak digos, agay ayam iti sabon, aglaluno iaratom. Ipababa, ipangato. O sabon, nagmayat ka. O sabon, makapapang arka. O sabon, makapangiit ka. O sabon, kaay-ayo ka. Nagmayat, tiyak digos, Butay sabon, iigus-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas, iapros-apros, aglaluno, peke-pekel, kadagiti, mas-masel, agket ka nga kaslaag, sugel ganas ti, sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Yan, good afternoon to May Basas Bareño, the wife of Mamang Pulis. Sa di original nga nagkanta ti Sabon. Yan. Insurat ko na po dito'y kopong manda jay paulo na nga napanunot mi. Ket no dati mabasa mi apo nga nakapugto iti daytoy. Di mabaunay. Ayan, iparang ko no kuan daytoy. Tanahan niyo ko no nga nagim-imbento kami iti title na. So again, apo nag-beat ko nga naramid siguro 5 minutes lang nagtugawak in text ko and then it goes kasi lang kaparta ka po ti garamit ti sonata no kursunadam tinilabag na. And of course, at the basit apo iti moral lesson na hanga basit dakkel. Dakkel. So nga inaramid ko manen tap numaliklik ato apo iti narugit nga election. Ayan. Nakakabit ito yung ikandakti kwarta ko na lang at the end of the day. Apo lang wala the Q&A. At the end of the day, isurat ko mo lang na ikat yung isurat. Ayan. Kat awan lata po tinangapugto. Kitang tamang digin na uding politiko ko na maulaw ako. Pop jingle kung kuna naman. Awan lata po. Anyway, kuna na to hi karuba John, Idol Makmak, Great Command iti Arabiat, Berting Domingo, Domeng Dakkel Bubot, Makapulay, Beli Gagasa, thank you po. From Boys at Sati. Boys at Sati. And po, sa Gibo, kuna na pa ako nagmayat ko, Sugos.
Awan lata. Okay, may sabi nga greetings sa Kuya John JM may kantayo man di balasyo taaw nga para ti amin nga kamag-anak ko di ibang bansa. It's me, Emmy Cruz, iti Malvar, Santiago, Surrey. So, that's it. Kita ka din ti video ko kwa. At si Kat mismo ti focus na na baka hanggang ka mga talaga nga nakafocus di tabiyag mo. So, kasama ka niyan. Naala ka man ang buya ito. Di ba that features na data? Ayan. Sa camera, di ba? No, yes, sinig mo ti may isang object, something like this. Isot i-focus na. Di ba? Hindi naman i-focus. Hindi naman i-focus. Ibabain nagsabi. Awan, magtangang-katan. Awan, madi na kaya i-focus. Madama siguro. Nga, siguro any moving object. Hirap po ng title. Kung ano ni Joselito Borja dito yung Facebook niya. Ayan, medyo narigat apo, pero dito yung nakasuratan. Guro kami lang tit ka. Guro kami lang no sino ti makapugto. Awan, election manen, kukwak, kunana kukwak. Okay, dagiti nagpilpil dyan may talagang nakakita kami iti medyo pirming uman natop di jay ako. Mabati naman po ako kasi birthday ko. Kung ni Romnick Gandaban na yan. Happy birthday, Romnick Gandaban. May you have more birthdays to come, ading ko. And to my kumare Jing Jing, ka-studio nga nag-birthday mo. Iti Friday, happy birthday. Nakakawala ng pagod, boses niyo po from Singapore, from CG Tulay. Yan, nagyamang kami po. Para kus man watching dito, Reyna Mercedes from Magdalene Ramos. Yes, of course. Ito ti sumaro ng kansyon ni Apo. And of course, karagiti miyembro si 40 Kaduha Hong Kong chapter para kanya yung mata ito. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal, di mitaw pawit amin na kwarta, kaday ta ket nagrigatam. Diba? Laingin mi diya kwenta, tay eksakto agastuenda, agpapaimas kukwaenda, santo agbanbanog ka, agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududud met na break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon paya parkagan ni Lola, nukasta nga agkamali ka, angem agan anos kalat kadaling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdududududud met no break time, di dapay sungbatan tawag piman, samto kasarapuan sa karubaan, mairan ranot pati chismosan, no di damaikan ay irurumendakan tulang. Good afternoon, ading Hasmil Rose Licao. Tiag package met kitliklikam, tambaki na bang ni katugangan, nasyasya at no kwarta emlatan, tay kang runa alang ti magatang, kontrolem lang itiyag pautang, kadagiti mapagtalkam kang runaan na agsingsingpet ka, agkararag ka kenkwana, agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdududududud met no break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon tay aparkagan ni Lola, lukas ta nagkamali ka, angem agan anos kalat kadaling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdududududud met no break time, di dapay sungbatan tawag piman, samto pasarapuan sang karubaan, mairan ranot pati chismosan, no di damaikan na irurumendakan tulang. No di damaikan na irurumendakan tulang. No di damaikan
kan ay rurmenda kan tulang. Kuna na dito ay kablawa man apo ti uncle ko nga maulaw gapo ti Bartak Uncle Marlon Baldovino iti kordon i-request ko man apo ti sonata nga Gold Digger na wana apo di ay uro enyelat na yaman na kun ay kaawa mo timbaga no si Asinlo kakabsa di na saya ako man di in text mo di nakan mo mat and Christine Gaspar na kuna na to awa mo timbaga na Hindi lang pa election ko na okay we're sorry pero ay nga natawang pa iti nakaala po iti tatatlag nga sonata tayo iso nga buraan tayo aminen barong ikatima naman po kini Jason Berganyo next buraan pa lang kita ata baliwan tanto damdama so awan pa lang apo iti pumugpug to dita nga banag ket kabayatan na may sapay apong sonata mo ti sagot mo tanalpas nga nagkansyon ni John Mark at mati nalipatak sa titono na daytohin balo tapos nang umangato mo i-pitch ko to yan anyway para kada giti tatatang tayo apo nga aditalata nga ubura para kada tayong anak na kanya tayo apo Parpangon no agriin apan nagugut iti kamutin maisa ang sa agiwayway itinwangen nagaget niyang kaberting natari patu iti dingwan pagulidan naskan atulagan awan kaniyan at banog inal daw lata sumalog uray makasinit pa iti pudot nakaragkat lata uray adasa gubanit na agpastor nuang di panakainananan kasta niyang kaberting sala sumangkat no di malaman tati kaya't narumang ay panagyagen nunalpas tiraraapan at birok manti panggodanan alatiro ta dandanin panagaapitin Ngemapaitan naliday ta apagam nalupay idi na amuam iti presyo iti pagay ni Uncle Barting di pa'y umisam na pampakikdi nakiinuman ngem kunana sumulitap no next scrapping sumarunuwa panagtataron raep kang sikakit ngimaton doble pa'y presyo metem di abonon awang pagkati tanong regasyon di gasolina iti padanon ni Uncle Barting nang isaldang taltalon di nan san masakan tadim makelen di pamilyan tatay barunang agbasbasaket ng asawa nagragsak di pakasarna balse dito'y balse dita ngem nalakunan tay may sanga ektarya anyang arod kasta ni Uncle Barting sala sumangkat no di malaman anyang arigat di matlalo man ayen at ang apo ko ni Uncle Barting isupayan nagpapagatasen alatiro maglawalo makayen at may sa malong nakitak ni Uncle Barting nakatugaw agkapkape nakamulang awanan iti matalon inaamin analakon awang peket keng kwanat mong taripaton Parbangon no agriin napan nagugut iti kamutin iti sumangpat si maribukal ni Uncle Barting dagitian nakna agraman apu ko na nagraranada anapan bimisita
dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imaladakyang kuana at danin hiniyerong doktor ken na bugada di Uncle Berting anyang atat kubrana anyang atat kasta di Uncle Berting sala sumangkat nuti maleben pinda enak anak na apasyaren malako ng titagtagana tapi nagpaagal na ngem itan mansyonan ti balay na sika ngay karuba among kat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna aramiden na ti amin kadatay nga anak na ako kumamat keng kuanan agsubalit tay kumamat keng kuanan